Ti Masakbayan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay akas ti matantatang. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapay akas ti matan. Kalahat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga kakasakit ti sao na kanya, tatang. Nuar arigay na saan kayo met nga agasawa. Ada anak yo. Ngam saan kayo met nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. Tatang. No di na ka kumamay respeto kas ina ti anak na. Irespeto na ka kumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan, namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas itisigod? Kan may sa, uray saan anasaya ater aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwada. Nagsakit na panunutan, tatang. Adi man lang makita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariribukan na ka talaga, friend. Diya ka muna niya taramida. Megan, Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. anya? Ang mga no damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend, adda. Diyak kumakayat apat siyan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasayat day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysan? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga mamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga mati anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Day ta tinararamit. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Ay, Nabannog akong tatang. Amin na ba nagarumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti bagik. Ngaginggat kabalak. Agano sa ngam nagbidot na. Megan, anak. No agan ano sa klata nga oray parparupan ang awanan panagayat na kanya. Tsaka muna niyan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto mitiday ta nga imbagam. Ala, wanyaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak. Among friend,
Nakaragragsaka ka makakita kan kay ti kastalhangam. Apay anak ko nam date na, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon ang makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak ka nakit kitaan. Sika talaga. Tilamad-madlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti date na, friend. Imbaglakit din ta pinanaw. Ano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken kwa na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, diyak mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, ti agkagasat. Wan nga rad, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka di ititad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod nun ha. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtod man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmat kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adamat trabaho. Ikarigatak tagor noon. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asi siya kilaan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamay at agumatang. Ay na anak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliver ak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailan. Numarik na kadyak kabailan, aginanaat. O alakit din, umuna kayon amaturong. Nay, nakapalas ka matanak. Awan mo trabahom ita, saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliver ak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga rudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agan-anad ka, anak ko. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngam na eh. Napanlata nag-deliver iti lako na. Huwan garot lakay. Panagkunak. Kayat nalaang nga dararamitan na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputaan mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day jay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kong agsangsangi. Awan mati amo kaparikot na no saan aday jay a James. Ala, sabay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ah? Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamot.
Wan nga agpaisoan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maana pasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinak man angawon iti kasta, Lester. Malabayadam kit din day ta t-shirt nga in-order mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Among friend? Nakaragrag sa nga. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, ah? Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputan nakalako ak itinasurok 30 pieces a blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka close mo agumatgatang itilakom. Saan mat, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y friend. Na-diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo dak para iti anak ko. Sa bagay. Agpamerienda ka nga rodan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton yung order ta, friend. Un nga rod, ado nga min tao dito'y kantin. Okay, tama tayo. Oh, ada message mo, friend. Un nga paiso. Mabitla nga. Adi. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Diagar aram kan ka iti college tayo pa'y laan. One friend, iso. Uy, ang mga no isunti ka forever mo, friend. Sika, di mo. Awan pa iti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na friend, mabuti nga. Ang mga no aramidan na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pala ang apalpaliiwan manong. Nakaisong kamutlatan nga agtetex. Ha? Sino na itakatetex mo? Iko Jayman babae nga ararmak. Barang aklo na nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, manong. Sapay la mga rod atak lunan nakan. Iti kasta, saan ka mabaakan? Sus! Iti kastoy a kinataar ko. Ado ti babae nga aggusto kanya kaading ko. Iso na lang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado laang manong. At babae nga ayatam. Kat pasado iti standard me kini mami. Naskan atay kunada a beauty with brain. Wan ading ko. Masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at agar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga men nga da umawawag kan kwa na idinaminsan nga aldaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon na gumatang itilako na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak itinadlaw ko? Ay kat nasaya at ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit dian. Isungawan ti parikaot no adaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang, mat, Megan. Oh, aping imawag ka? Eko salud-sudag ko Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Huh? Noan niya timakunam. May kalata, Alangan nga ibagak asan. Agyaman ak no kasta, Megan.
Awan anyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Ngamkalpasan iti mano atawan. Naamok ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsagitinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakanak. Napanunot ko akamoodyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la kuma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamok ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakanak. Napanunot ko akamaudyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la kuma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga inararapaap ko. Kinapudnunan. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklonan ti panagayat mo kanyak idi. Kayat ka lang ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Dahito iti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko, ma. Tasaan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester. Ikarik dayta. Kan maysa, saan la ang asikat ti ay ayatak, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pa laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagiti barkada na Ay, una yun dayja lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid na dayjay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay-an takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ar-armam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami? Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami. Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapudnunan. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamjak laing pakpakaam mo ken ka. Sus! Sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamo, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Dayta ti kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pa'y. Tikas itinapasamak kanyak iti kalabas.
Kayat mo asawain. Da kayaw ni Tidayja Alester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para kan ka. Agyaman nak tatang. Kunaglakit din no awanan ti panggap mo makiasawa. Kinapod no na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas ti tinaramid ni James kanya. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kolehiyo. Kaadalam dayjay. Isu nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipot pa'y. Mga no di nakayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpot ni mami. Amok amaragsakan dayjay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Si Kajay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Sana ka maalay ti sungbat nga anti-anti. Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang dayjay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw ti umutlaang dayjay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga ragtakas na Lester. Madanakan. Ngamin, iti pa nagsasao na kailangan. Di nakayat aparakan ka. Ala, di mon panunutan dayjay. Di mo liplipatan nga ay-ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan-ayat ta. Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester kan kay balay da anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kahit kumusta mo ni mami na. Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti ngiwat na. Saan mat nanang? Nasingpot mat ni Auntie Badet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Amok nga men ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak niya? Di mo ni kaskaso da bakit? Saan mat nga tinana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni, kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak nga. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tananakan mo't na dya babae. Anya? Ay unay mata ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti pabalasang nga gusto kan ko anakat.
Ngam no apay paylaang a single ma'am ti kayat na. Day tangarod ti bagbagakkan kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jak kayat dayjay a babae para ken kuana. Kayat ko jay balasang. Saan ati adda sabit na? Ha? Alangan kit dimat, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akapkapin ano. Saur ka. Api nga italaang nga ibagam nga agap apply kagayam ije abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa'y laang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pa'y laang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo mati agaplay itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? Wen friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Intun malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong or urayak. Awan mo't awag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamuntokan ko na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wala nang. Nujak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain iji balayda. Ha? Amang ano di mo madanon iji balayda anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya? Masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay akaslasan ka naragsak itim bagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupang. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amo anak ko, ti babae akasken kuana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asikati ama ti sikog na. Amang ano di mo amo, kat manay na yunan laang ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Day tangamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y laang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, madakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kanta. Agawid ka adagos, anak ko. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Day tangamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y laang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam, anak ko. Ang mga no saan nakamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwa. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, ala, adda kan ka day anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipandakilangan ti pamilya ni Lester.
Agawid ka adakos, anak ko. Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrak. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alangaron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok nga awan trabaho mita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igaro din. Agan-anad ka. Oh, anya pa ilang ter aramidem si Kamegan. Alaam amin dagito imureng tamapan mo ilaba. Mami. Di na ba nawawagan iti mami? Saan kayo pa'y nagkalaysay ti anak ko? Anya? Agam, sa bagay. Talagamot ngawan ti mapasama ka kalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Ay, aawan. Agtrabaho ka kitin. Ala, mapankan. Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho diti balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan anak ko. Kat di ka madanagan, tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pa lang namin nga iso ti inaram ni Manong. Hindi ka madanagan. Saan ba't nga ayayatan ni Lester? Ni Valen ti ayayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae gaputa masikugan. Ngam, no saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kapsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanakan iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Ang panunutak nga meen. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot day jay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amuda mo't abasikog ni Megan? Isuasaan damat siguro amaramid kan kwa na ti pampanunutam. Ay, sapay la ko mga road, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastilat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka. Wan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga agan-anad iti, Pasensya kan, saan ka maitulod? Okay laeng. Narigat mat. Amok mat ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wan, friend. Di mo liplipatan ti umawag kanya ka. Wen friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanyak. Wan, friend. Oh, apay akasta tilangam. Adda ka di parikot?
Aping ita ka lang. Napnapanam. Ada lang tinapatag nga inasikasok. Iso nga itaaklaan. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot. Apay akasta ka. Lester. Diya ka mo no kasano nga ibagang kanta. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan tamamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Idi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kas tingag bagbagyo. Dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastilata ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayandananang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamat akas jetar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Tanya ba ng timpulong day siya babaykan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya, Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan langan day ta babae diti balay. No kasta ti kayat na, agawid langan iti balay da. Mami, Alangan mo't nga agdundun niya latan diti balay. Talaga magdayjay a babae anya. No anya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, awan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya, Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan nyo man, mami. Rumbang laag at tumulong dito'y balay. Anya ti kayat na kuma. Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya. Ada na po tag-apagnak inton bigat. Iswanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplantyam tumatan. Nalawag? Anya. anyat mapaspasamak ditoy. Daytoy man a babae? Ibabaon ko lang ang aglaba? Nagado ang reklamo na. Megan, day tala ang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakala ang mat at trabaho. Kan pakilabang matan dyan nagpalisak idirabi eh. Anya. Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diya ka mo na anya teramidak, friend. Mariribo ka na ko na. Ha? Diya kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Kay na, friend. Di kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid ka ni Jabalayo. One friend, agawid aklangan. Ang paglaan. Panunutong mataday kasikog mo. One nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas nga iko. Ngam nakarkaro pa ya babaon ang ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagit at taon. Di daman lamang asyan kan ka itikas na sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? One, ijayak laangan ayandanan. Adagan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok mit katakas tatibagam, Lester. Kan amok ana ipadaday tapanunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam.
Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lakdan tayo. Ha! Nagbidot na iya babae. San abali, siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na iya babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Kasla limawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Kat sapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. San abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amaman ka, saan ka di? Wan, mapanak, ngam saan adito ti pagnaadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang laang. Jak lakit di kayat nga adda pa as asikaso dito'y balay. Marurudak man. Megan anak ko. Apay kasta tilangam anagawid. Nan, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwon mi kinitatang mo asarong karanda ka kuma. Sana, nana? Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nana, iba ka manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan ka. Imbaglakit din tanagawid ka anak ko. Plan-planwan mi kinitatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayan Lester. Sana na. Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nana. Iba ka manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan ka. Diakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diak kaya tandang subli jay nanang. Dito'y aklangan balay aging gangagpas nga niya. Noumay ni Lester, agyaman na, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, aging ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti panakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kwan. nasaya at laing ngayon tanagawid. Wan nga raw. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga raw. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol day ta. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Diya ka mo na niya ti aramidak nanang. Mariribukan ako na. Megan anak ko. Apayakas to eh. Apayakas to'y mantanti mapaspasama kanya. Ala, husto na anak ko. Di ka unay agpanuno. Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamak kan kaita. Amok akabalam da ita. Napod na panagayat kan pamatagtimpay ko. Ngam apay akas to iti isubad na nanang.
Diyak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, iti balayda. Saan, mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Kinapod na. Nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minan ti pangibukbukam iti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga asawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kenkwana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana, ngem dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ni Megan, adda lang arud anak na, kasjay pa iti panagbiag da. Isu ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano isu ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw lang ti urayan agpasngay ka nanak ko. Gumaging gayta, saan pa'y anagpakpakita ni Lester? Saan tayon anam namaan nga umainan? Ha? Kinapod nun. Nakitak idirabi iti postay di a babaeng agnagan ni iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da kin ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak di tingagurukuray iti aldaw di panagpasngay ko. Beka, nanak ko. Patib karam ko ba ti pakinagam mo? Nanang, amok akabalam dayta anak ko. Aramidum amin akabalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan, kitagyaman ako na iti kanayon niyo apan ang palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta, saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Apo ko tako nama, si kakit di mo't alakay. Ah, awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sa mamiti anak ta. Da kayo ang talagang tatang. Wala, papigsa ka anak. Tundigat, makaruar tayon dito ospital. Wan tatang, kaya't kumatan ka agawin. Oh, apay day taado a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijayan da Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ije balayda. Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta.
Saanan ading, syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsaritaan. Di ka madanagan. Amukon ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung manla pinanunod ti kasasaan ko. Megan, Nabaalak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungan. Namsaan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw ka. Ang asim. Diyak kaya't amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at lagtamat. Nasurok matan ang makatawan dayto anak ko abunso. Iso anak kasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasti nga awana. Nasaya ka no kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Tas matlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja Avalen. Nya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lang ang bukit ikakasta ng tao. No kayak mo, mag-apply ka dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang-angaw ka manin abigbigat. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busam. Tulungan ka. Ha? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tangay bagam. Nanang, anya nga tano agabrodak mat. Ha? Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Ha? Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amok akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng. Awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak. No panagkunam kat pagsaya atam. Ala, aramidam. Wananang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga agastos iti panagadalda. Ngamin, addametten pamilya dagiti ammada. Anya, agabrod ni Megan kunam bakay. Wen lakay, day tamat ti kunana kanya. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa'y ngay, wen ko na ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay, Iso anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Mega nanak ko, agan anat ka iti Manila Wala nang, di kay madanagan. Ken addamat day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Mano nga aldaw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit nga ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay. Agawidak adagos. O sige nga rod anak ko. Agan anad ka. Wananang, kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing.
Diyo ko mabaybayan ida. Ay, nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy. Nasaya at matlagta. Sika ngay. Kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kun nasalun at kami lagtat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa di na ti papanam. Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Gayam. Sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay sa ludsodam. Adtoy Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam ko maday to Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Gayam. Sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay sa ludsodam. Adtoy. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Awatam ko maday to Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Mami. Naamo kang agap apply gayam nga agabroad. Anya? Mami. Isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di? Di nasaya at tapno da busbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mati anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sarungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Diyak umanugot amapan ka ita. Sarungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka ni madmadlaw yu kini Manang Valen? Ha? Anya day chay, anak ko? Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka inawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day chay, wano ti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak-laang iti hustong ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na day ta babae. Ay, unay matanti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwarda iji hospital ang nagdiretso na ditoy. Agin nga ita, jakpay pulos na kita ni Manang Valen ang nagginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay ababay. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay ababay. Uray ti silenda la ko mati madalusan na. Ngamsaan mat? Impagarup ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na.
Ngam saan matgayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga ure masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kung ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Una nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inak nga rudan, ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan, agan anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, mami. Ay saanon siya kunti makaamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isulaang timabati dito'y. Sa bagay mat kit di ah. Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imat ko. Awan mo ti makita akong boy. Ito gaw ko pailaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, mami ba din? Adumat nagiti pinalengke ma. Owan, mami. Adda ngamin basit asalo-salo ije balay inton bigan. Oh, apay akas lamay sa kilo lang akar niya day taimot yun. Uwan, may sakilo laang. Agore ka. Anya di ibagbaga mapaskan ang maangay ije balayo. Ay, ko mami. Agluto akla ang mag-itibasit apag sasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Nawan lakit dit aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo lat ka ije balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yo. Nasaya at asimangpot kayon, mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Ti awanan bain a babae? Nagsinungbat kami ah. Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabak ije likod. Ti kayat nagayam. Ilutuan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat. Gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Tiawanan ba in a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita? Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Tiawanan ba in a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapol kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din day nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sumbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu ka ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali da di Valen ngam ni Megan. Ngam saan matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kaya't mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanang ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, di day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay ang napanag nakakti kinasingpat ni Megan.
Mami, Ngamin, no sa bali laang a babae, ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka no nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awa na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Wan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan matan. Ay kat mangan kan Lester Baraw. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kaya't asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni Mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Ha? Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matlaang ang nagbalin a responsable, a partner idikan ka. Gamita, nakaamiris akon. anya? Ngam agyaman nak iti dayta, Lester. Anya man dagiti na palabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan, Iso ase ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam anagawid, anak ko. ko Mami. Diyak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apo ko? Nasaya at tamat, Mami. Uray nga ron ti putot ko. Diyak nakapakada iti husto. Sana bale, taadalat tamo ti Chay. Mabalin mo na tama pansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala, Mami, huston. Ang mga numangag ni Valente saritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isuntumot laeng anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Ay, Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan? Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Diyak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Nanang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati ka na yun kung ay bagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Tatang. Mala, ingka nga rudan anak ko. Agurpura ya, hindi pagluganam. Di ka na yun kung ay bagbagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Tatang. Mala, ingka nga rudan. Agurpura ya, hindi pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-anad dito, ya? Di yu baybay ang dagiti ubing. Ay na, mailiwang unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwang unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito yung Hong Kong. Uwan nga rod. Kasla ka ano laang idi addata iti Pilipinas ngagtrabaho. Ita, addata dito yan. Oh my God, adan di pagluganan ta. Agur urayan kadata.
Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. O, sige. Megan, no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom Sally, kinapod mo na. Aggusto akiti gayam mo. Ha? Iso na lang, tamabain na kamangipod no kan kuana. Ay na, no adapanggap mo nga daton iti kayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan Sally, amumatan kanya. Diyak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kiti pa nagtalagkukan ka. Di agpudno ka kan kuana, tapno maamwam no anya ti sungbat na kan ka. Narigat mat, no siyak agayam na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babain dalaang no damo. Ngam rumwarto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na latan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally, Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan lakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pay mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa? No anyaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tay bagam nga awan ti mariknap kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti panang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti dayt na abanang. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho. Para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Respetok deta pangadang mo. Kat sapay la ko ma. Tadi nakliklikan. Gapoy timpudnok. Saan ama pasamak dayt na? Saan matabasol iti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at narod, Megan. Kinapudno na. Adamat panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang ang takaslajak kayatin ti makiayan-ayan. Ha? Ngamin, ang mga no aramidin na lang ang tikas iti naramid dagiti awanan paing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gapo ta na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga takas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikaria para kan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama iti gayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan iti namnaman. Nasayat no kasta. Ngamin, amo, adamot pa naggusto na kan ka. Iso na laeng, taada pa nagdwadwa na.
Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalag na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak mat apuraan asong batan na. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita. Kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idatdaton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan ayat. Ngamas dawa kiti bakik. Gapot ay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka man. Jak ilibak daytan. Ngam saan lang ta maikat iti kaunggak tagdanan. Ngamin. Mabutang akon ang mapasamak man ng tikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat tiag kari. Tapno lang aklunam ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak. Babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Kat agyamanak. Nakamaudyanan na. Inaklunak matlaengan. Awan anyaman na. Kat sapay lang ko man. Tasabali ka kadagiti naglabas alalaki. Hello, Megan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalunat kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang ang anak ko. Ayabak dagiti apo ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko man. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung ti agpasyar ada kayo laeng. Si kakit di mo't friend. Umay kalagtaan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, no da kayo laeng. Ay na, nagmayat matan ti agpasyar iti daytoy aparke. Malihuliwa tirik na. Wala. Nang runa no kaduam ti tao nga ay ayat. Si kakit di mat. Agday ta ka man ako na akon. Pudno matibagbaga ka. Megan, aging ka kadita. Saan ka pailangan sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagakin ka. Awan ti plano ka manglukokin ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kanay. Saan anala ka para kanya ti agtalag manen iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan, kasla sugal para kanya. Jak amuno iti udi na, ket siyak ti mangabak. Wano siyak mat ti maabak. Megan, di nang ikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan na saya at dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpudno nga gayat kan ka. Katsak dayta. Oh. Diya kaya tiyag kari. Kas itinakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kayat asawan daytoy, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat itinapod no apanagayat mo kanya.
Awan na nyaman na. Nuwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid tamat na niya Pilipinas para iti panagkalay sata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kayon, anak ko. Baro. Wala na. Wala nang. Dagiti uping. Wala nga peso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaadada. Tadada pay laeng ijay pagadalan da. Kasta gayam. Kailiw kumatandagiti anak ko, nanang. Kasta damatken ka, anak ko. Kanayon dadamagan, no kaano kayo nga agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Ah, kaya't yu asawan. Agkalay sa kayon. Wala na. Dahita ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyen tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko. Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wala nang, impagarup kong awanan ti mga klon kan mangayat kanya. Ngam adalat tagayam tinamnama. Pudno day tanak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamam.